بله تماشاوان عزیز دی برنامه سرنامه دی بشا دیم ده ام دی سال پیشبری ونه بری ناو بری که درویش جمره سترانک خواند جهل بست بابا طاهر حمدانی براستی جارک دم کیف همش برنامه هات جالی کیف اموان عالم و زانای خوان آسکن جالی که هلبستین وان ام دخوینن و شیروفت کن جالی که بجی وقتا گو صنعتکار هنرمند وقت که درویشی بشکلی جمرد من آلیکار و هلبستین وان بشکل که گو دخوینن ام بهتر کیف خوشت بین گو خلقیر جگل رد به مال خدا دیسا جوار راضی بیم اجمعین انشالله میوانیم ولی جالی کش خو معزوبانه بو قالب گوتیز دادم اون معزوبان حق حلال کن بری وینا بری مده ربعی وکرن چهار مالک ما وکرن آداوی گتی و سیدا ما مستوى جالی کی نری از خوازم حق حلال از جی چند پیوکا سر کم دفرد معنا مجازیش خوا معنى حقيقته ولميزان معنى مجازي جاكو از بنارم يعني معنى حقيقته زي بنارم قلتي بيت يا رب بوستان د گل ونبه سيداي بديع زمان رحمه خدي لبه تي د برتوكي خواني رساله د بيجا بلكي بكارتينا وبشرتي دي بلكي د معنى حقيقته دي يعني بيشك وبيشبه قطعيه دفرت جي وقتا گمرو بشكل كي بشبكه كي ده قاچه كي ده گمرو بنر بيت يا رب بوستان ده گل ونبه بيت يا رب ده بوستان ده گل ونبه ذاته قطعي ونبه يعني قلت نبي وب قلت نبي بب ونبه او قطعي شخوا او انتي ادوا مرو بيش باكين كاربنر شخوا گو خدا نخوازه ونبه خدا نخواسته و نبه وجد معنا ده گو وقتا گوتی تشتکی بی ناو خدا بی رضا خدا بی غایه و دوز و ارمانجا خدا گوتی جین و جیان تی هوله شخوا او جینک جیانک باشه هگر چخوا گل تی زانیجی ببینه ما گوت دند او معنا گوتی ایرو اروپایی مال و تکنولوژی و دنیای پیشتنه بله گوته داوی ام د حیات جیان صنعتکار گوج خدا دورن ام دبینن گوته حتی گوته د روشا وان خوشکبونا وان و دنگ وان الجینه و حتی لبر اکرانن تی حیرانی وان پرن ال سری وان دمرن اگون خودش بین وان پرن بله گلک جوانا اوه گوش خدا دورن تنره دوان سال خوی داوید اگوته دمرن پیشره ده روژا 20 روژا مهکه نوب سروان ودمن فلانكز مني فريون بر ديوار دمرن شخوي قلت البر ديوار دمرن يعني دي بكسيه ده بخديه ده تي او شاهي او تي روشا مزن او شهرت ودتي داوي وقفتي بيت داوي ده روي خو تم بخوين دل بشو يعني افا دنياهين افا هين دنياي آخرت العالیکی حقیق حلال کن از بیت دیجوا پرسم ما هو ساز خوازم وی بشیدی سبوا وکم شال خوکم کراس لبجنا خوکم گرینا چرقا فلک تماشکم بگرم حمو دریاین سرتاسر و آوه لدست نانکوری خوکم حبكي سانكيش خو مجران ماني وانكورن ذاتا كلام كان تدي اويكم سريع وليجي جو خازيكا اوساخ بونا امكانكم مرة جوان برسيكا واتفيد وردا چه قصد كريه يعني فقط اويكو امجي فهمتكن بريونجي ذاتا مجازينه معنى مجازي قصد كرنه يعني ديسا بربالي اینانجی و دکشینه معنویت و دکشینه يعني دوی از يعني تدي مجازية اما فيزيكي دوي از لبجنا خو كراس بكمو واز خو بعدلين مو خو بكيس بكمو يعني يعني فيزيكي ولا رقبرا تجهيزاتها من هذا واوان انساني كنت تدي ايجابنا معنويتنا ايجابنا تسليميتنا ناسكرنا خداتنا از هرم آويل دستي وانك يعني بفي شكل يعني
او فيزيكي قصد ناكه او خود دون معنوي دونان ما خو قصدك الغوري قناعه من از خو يتشتر مشكم از بخوينم از تشتكي انسان را كارم فايده بدم انسان از هين بكم واز هرم وان هين كرني خوجي بدم وان جي استفاده بكم يعني ابي لقلبي وانكم اصلا معنويات وان دوز بكم بري وان بدم مقصده کو انسان جبوی هاتیه دنیا از برای ما بدم ویدری ما مسته از ما بکم رگیوی جبو تبلیغ و پیزانی نه خو آماده کم جبو گو کسی جری درکتی از اصلاح بکم یعنی از بسا رانه دمکی راستی عالم و زنان مزن تی وقتا گویی درس دن وقت صدای بدی زمان رحمه خدای لبیسا تی به از جنفس خورد بجم هدو خوازم گودار بکن دمک اف عالم و زنای مزن گش دوی معنی در دیوان اویه یعنی دوی توازیه دنه خود نرینک می دعاوی بیت داویده و از آویل دست نانکور خوکم و نفس نانکوره خرابی امرد که یعنی لقرش نعمت خدا نانکوره یعنی از آویل دست نانکور نفس خوکم و از وی بکیجینم پیش ده به ما گویی و گوز لآویل لقلب و دل عام مکم ایجاد ورده از القلب و دل خوکم يعني از بيتر محتاجم ايجو محتاج بن ايجو دخازن ونجي فيدا بكن او انجليكي يا دوردا تدي عالمي اسلامي قوم بلا تفكد بيجا مهاتب انساني قرشينا ناغره خود غره نفسه خود غره يعني اوجي انجليكي روح انجليكي عالمه ويا ذات دواندا تديتني تمام عالمه تديتني جبوكو إنساني كو بخوازوان إصلاح بكن وشعري وانجي فايدة بدا إنسانا جبوكو الكبرى وان لنفسها وان جران نهي أولي مهاتب نفسه خو نشان ددن ويجي نفسه خو نشان دايا بلكي فقط مقصد أوي يعني جبو إصلاح إنسانا وفايدة إنسانا مقصد إنسانا هاتية الدنيا چيه وي بي بدم زانين يعني في الدنيا تشخص خوش بجي و جبوان إجابنا مال وملك وثروته وان هواجي مقصد الدنيا نأبا يعني الدنيا أمتبهتنا مسافرنا مهارن مقصد الدنيا خويت على ري دانيال برما دوي ريد أمهارن إجا إيكوش ري دركتنا تخوازم بكم ريد فيجي أما أولي من نفسها قد فيجي بوي هواي أو روح إنجلياكو دا عالمات توادا هيا دوي دجي دربست مستبر كلفر يعني تكاملا خوي علمي كو أزبقا دينم ديار بقرم شال و كراس وندوي معني ده يعني بلكي تكاملا علمي جي قصد كريه سيدة إمالة طاهر بشتيك تكاملا خوي علمي أزبقا دينم ديار بقرم چرخال قرينا چرخا فلك تماشاكم بلكي دفرده آرمانش تبلیغ دیار گوز بگرم و اول دسته نانکوری خوکم شو نانکور و کرم کر بلکی به قصدا نفسا خو قصد کردی بلکی جیب قصدا نیاری اسلامی یا جی جواکا جاهل و نزانا جواکا فاسقا جی بلکی یعنی هر چخا نظامی ایمنه گل ایمنه نانکور به نانکور ایمنه جبرونه یعنی بلکی او جی قصد کرده به بیت حدیث او آف مروف دی تشتی از آنم گوشش بیشن يعني آف لیکرل دست لیکرن خوشی و شاهی باشیه نوره اما عزیزیته عزیزیته ده دفرده مثلا او چاق مروف بی شکلیه بناره يعني نانکور خواه بیناره نگو يعني خطاوي رضا نانكر وان بدومينه نقولوا يعني وان بيني قزنج بكوي بين بي خد جو رازي شو ورد شالو كراس بمعنى فيزيكي بمعنى هم هيمبونه هم عبادات جمروف وجو خو كامل كنت بمعنى بشا رباعية دن سدا ازدي سواك بشا ده ام بدومينن تكو نخواندي علم السماوات تكو نچوي بعاليه خرابات تكو كارو زيان اخو نزاني تو كنگي دكي ياران هيهات كرمدار بعالم مزن براستيجي هر دائم نفسه بچوك ديتنه يعني بهف جريدا يعني دبي تو نخوندي علم سماوات ديقال وقفه قالك علماجي برنامج
پاشەڕۆژێ دژی دەماگۆمە ژیناویانێ بوو زمان بڕاستیژی سەیدایە مەلەتاهر واقفێ گەلک ئەلما بوو حتا لەهچەی نیوی لۆرانی هەبوو یعنی ئیرۆژی شرۆڤەکردنەوان لەهچا گەلێکی گرانێ تەبلیغ واقفی گەلک لەهچە بوو علمێ خوا تەکاملا خۆی علمی قەدان دەبوو دیساجی خۆ جاهل دیتی یعنی خۆ سنفا جاهلا دیتی دەبێت تو گۆ نەخوەندی علمێ سەماوات یعنی ژی علمێ سەماوات دلۆپەک ژی نەبووی پاراتە ژێ بێپارێ تەفگ دیگەل هەقواسی تژوی علمی بدووریژی تو گۆ نەچوویە بە ئالیە خەرابات تو شخوا تەفگ ژ علمێ سەماوات بە حەقینە خەبەرداریژی لێبەلێ تو بهێلا خەرابیات ژی نەچوویە یعنی ئەو خەرابیە گۆل ئەردێ بەلابوونێ تو تێکیلی وان نەبووی تو کار و زیانە خۆ نزانێ لەو ماڵ خۆتکێ یعنی بەلکی ژی گازنا ji jîna dunyayê gazina ji umrê got roj bi roj jê kêm dibe gazina jê dike dibe nav hexwas meşxalat di tu xerabiya xwe jî ziyana xwe jî fêda xwe jî tu nizane tu kengî digihê yaran heyhat heyhat axînkê dikişîne tê kengî bigihê jî yarê xwe yani hinkî gazina ji jîna dunyayê dike gazina şuna umr dike gazina ji cahilbûna xwe dike xwe di sinfê alimat nabîne di nav van meşxalê heyetê tevî de jiyanê tevî de axînkê dikişîne dibe ey nefs tê kengî ji van derda ji van kulûk hedera xelas bi bigihê ji xaliqê xwe bigihê ji yarê xwe heyhat heyhat بله خدا جور عزیز مامۆستا ev ehlaqê hilmê tê de tê xuya kirin tedî Rabbi Alemê ji Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem re divê ku eger tu sert biyî qelbê te sert biya ew ê kes li dora te nemaye اخلاقی تحش به کس دورته ند wê kes li dora te nemaye Alemê İslamê jî ku warisê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehlaqê teva nerm wî yani çiqa ilmê xwendine pêş te çûne ew qas nerm bûne û helîm bûne ji ber wî heskiriyê wan pir çêbûne ê ku li dora wan mane bi feyda ilmê tedî ana jî alimê meyî anayê belkî tedî em însanê baş qenc jê tenzîh dikin ama ê ku ilmê kirin hedefa geçma dunyayê û bi ilmê îcabnan saltanetê dunyayê çêkirin însanê wisa hene hê jî bi sebeb van alimê ku hilm û ilmê wan zêde bûn û islaha însana dixwestin bi sebeb ehlaqê wan hê jî herêma me temamê dunyayê wisa ne qîmet û değerkî mezin didin wan tedî yani îcab bike av li destê wan dikin îşê wan dikin karê wan dikin ê xwe cî de dihêlin diçin ê wan dikin tedî ev em pir di herêma xwe de dizanin mala îşê mala şêx ku wextê îşê te hevet cî de dihêlî diçe îşê mala şêx dike ev ji wir tê yani alim ji belek ji bo islaha însana meşxûle û mesaya xwe daye wir daye ilmê daye islaha însana daye tedrîsatê însanê me jî gotine bira bi dunyayê re meşxûl nevin îşê malê nekin baxçekî wî ve jî dahî bira bêra meşxûl neve zingê wî zivistanê ez bibim jê re bira bi islaha însana re meşxûl tamam usta biborin hadîs ket Peyxember aleyhissalatu vesselam dibe hurmeta ji alimar bilindbûna ilmê benê yani kesekî got hurmetê wê hurmetê ew çerçova got çixêskir di wê çerçevê de hurmetê ji alimar bike heqîqetê de ilmê bilind dike benê ilmê bilind dike û heqîqetê de jî alimê me bûne set ji bo însanê me û minkerata yani ew feyda wî jî pir zêde heviye tedî em carna li herêma xwe dinêrin li serê pîlan û programê mezin çêbûne ji çêbûna Cumhuriyetê û vir de sirf ji bo İslamê ji heyata van însana derxin ama medresê me em hefaze kirin ji wê birîkimê hatiye ev yê jî dide nîşandanê misyona xwe bijî anîne ama di van son zamana de ewanê ku misyona xwe jî bijî nanîne ew maqseda ku pê meşxûlin ilmê hîn bikin ji derû dorê xwe re bibêjin feyda bidin hinek jê
و مشيونا خوجي بجينانينا يعني ورثتها پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجينانينا جي ديسا قيمتها وجه شعبي انسان نكت ديسا حرمت ديتنا قيمتها ون هذه اب قيمت جورتي واسلام جي يعني بنست حقيقه جي كفر بنست يعني علمك دبج مستد دبي انسان نخصم عالم دبي شبه سنبل ذات وديتي دبي شها سنبل هندرو يوالا ب تيك سكن دبي تجا دبي سريخات تبين علم جوار انك هندرو ان تجا دبين خوش خلقي خرد تبين يعني باري خلقي يجران يهري جران بشتا خد كن جبو خلقي جوي ظلمي جوي زلتي جوي نواوي كفر وفسق وفجوري آزاده بكن قالك جارا دي قالك هجاية خد دبورن جبو خلقي خد جهنمي آزاد بكن جوي ظلم وزلتا جتاريتيا دنيا ظلماتاوي آزاده بكن جوختي خد جاني خد جمالي خد تشارتا خد دبورن وقت وی سنبله گوهندر تجه سری خط تبینش خلقی خور. الشيخ عبد الرحمن يقتبعت بيرامن تدي أمن سرحياته ويساكني بون كو علم تحصيل كروجي إنسان را دقو و إنسان يكون محتاج بنا زنجي وانجي اللي بيشتاخد كرد بربردري وان. أو جوي أخلاقي ويه خوش دبي بري خريستيان هبون لجون ديوان. بمسلمان بون يعني وي أخلاقي وي حلمي وي جوي مسلمان بون دقو بلكي كو دوام كربيت تخريسيان وندرنا ما تا مسلمان بونا راستيجي علمي إسلامي وكفانو سني يعني دورا خروني كرنا هر عصر ده هر دور دورا خروني كرنا يعني خود جران زيبن قلت نقدر سر تي توازي سر عالمان قمرو بيجا دبين دارا وقت دارا قطيب فيكي وقتا فيكي تجا فيكي بدار داتي وقت سيدا مثال سنبليدا قو دار بفيكي بتي حبكي سر بلند حد خواه قو نزاني دفير رباعية داوية قو مقوت قو مروتي زشخوا او نخوان دي علم السماوات والتوازو ديركتيت هيت هوليدا سيدا وقوش خرابية دور يعني دو معنى قو مرو كار درخه يكجي خرابيش خو درتي خرابات مجالي كي دز نرم جانا خو اسحبكي حشك اسخوك تقول جي دخم هاك قنا راس بيجن ناقصي دفن معناه تي تنچوی دیرو کیجی تنچوی دما پاشی او تنچوی وان مال و باجار و انسان گوتیل پاش من خرابونه تا او دمجی ندیتن تا علم سماوات جی نخوندیه و تا او دمجی ندیتن نچوی و دیرو که یعنی وقت حاشا حد خوزانه بتیش خورد بیجیش خو کارو زیان خوندن خود وان ربعی معنای تمامی توازویش خو بله تو کنگی دیکیاران از معنا گویی وانب در تننه تچاب که بهشت تچاب که خدا تچاب که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بله يعني او ستم او يعني وين نفسه لو من نفسه خدك يعني هايش خو هذا بله نفسه خورد بي اصلا نفسه خورد بله بويجي تبليغ دك يعني براستي نفسه خورد بي بلج مرد بي يعني كمره بخوينه بله تدي يك بخوينه بيجي في عالم في تشديد بيجي لي از تشدرو ميدان بله يعني مره سوكي düşünce دك حقيقه مقصدنا وانجي او ذاتا يعني تدي ذاتا نفسه مزناكن يخرد بيجي ووقت يكي فانا ماجي جابنا مرب العلمي وان نراك قرآن زانا وبسهالة بلكي استراحتنا كنا او حياتك الدنيا معنا تقاس هندك واوقع اثر كرنيكي يعني بفي عزمي بفي اراده بفي شوقي اوج قراءات فين ازدد شدرو ميدامه بله جوالي درس الدمج خودش ورازم حقيقه حلال كل وقت ما چند دقیقه مایه ما چهار ربعی ما في برنامه دفكر ان شاء الله ما چند برنامه ما ولو بدومينه قسمت به ما دي ساعه حرس فورا بدنا قسمت به ميواني خوي نور ما تشيب كن ان شاء الله بل بشكل
انشالله میشه دیگه خوشی دبم مال انشالله همجی پیرونی دبن همجی پیرونی فیدت که مجی هم تخوازم وگرد سر که درویش امنا بیرو دیسا آماده یاوی چه هجمره بله بری از گوتنه بدم واه که درویش از برنامه بگیرم اما به هلبست و بسترانه و امش برنامه داره خدا جو راضی به پشتی دمک درج خدا قسمت ام برکت برنامه انشالله می انشالله پاوره بدومین انشالله بله تماشاوان عزیز ایروجی ام هات داویا سرنامه کی ما هلبست باف طاهر حمدانی صدای طاهر حمدانی ما شروع وکر 4 ربعیه پیش انشالله می بدومینن بله ایرو وقت ما تجابو اما به سترانکی هلبستک باف طاهر حمدانی امی جوا بقتن رحم رازبونا خدا لسر باف طاهر حمدانی و سرتوی زانا و عالم مبه سپارت خدا بم خدا یار و عالی کار به کرم کن از او صوتی دل به پاو سرم کو دل صوتی به عشق دل برم از او صوتی دل به پاو سرم کو دل صوتی به عشق دل برم دل من دغدای اشنال و روان دمارن خودی نشترم دل من دغدای اشنال روان دمارن خودی نشترم هر دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگرترم هر دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگرترم از او طاهرم کج محمد را از او طاهرم کج محمد را جنو کرو غلامان غلام ترم جنو کرو غلامان غلام ترم گرچه دل و بکه دل ده بباشی از وکه طوا خوارم روی یار گرچه و بکه دل ده بباشی از وکه طوا خوارم و کون چیر کووی بریندار دخف کا زمان ده از و مسترم و کون چیر کووی بریندار دخف کا زمان ده از و مسترم هر دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگرترم هر دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگرترم از او طاهرم کج محمد را از او طاهرم کج محمد را جنو کرو غلامان غلام ترم جنو کرو غلامان غلام ترم گر جبل اشقات دل ده تشتهبن ناف حفتي اود قالان ده كفرم گر جبل اشقات دل ده تشتهبن ناف حفتي اود قالان ده كفرم ده هدفا في دنيا يا فاني ده وقتي ده كاجكستي او بپرم ده هدفا في دنيا يا فاني ده وقتي ده كاجكستي او بپرم
هر دسوجم دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگر ترم هر دسوجم دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگر ترم از او طهرم کج محمد را از او طهرم کج محمد را جناه کرو غلامان غلام ترم جناه کرو غلامان غلام ترم از او صوتی دل به پا و سرم کو دل صوتی او عشق دل برم از او صوتی دل به پا و سرم کو دل صوتی به عشق دل برم دل من دغدایش لاله و روان دده مارن خودی نشترم دل من دغدایش لاله و روان دده مارن خودی نشترم هر دسوجم دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگر ترم هر دسوجم دسوجم هر دسوجم بگرمی از آگرجی آگر ترم از او طهرم کج محمد را از او طهرم کج محمد را جنوه کرو غلامان غلام ترم جنوه کرو غلامان غلام ترم